Togo presbyteria nyanyue hame ago nyobo agbetiko presbyteria nyanyue hame ngutinya to pa kwere kalafa anyi bla sheke vo ato basere pa kwere kalafa sheke bla sheke vo aton no ba wo pelo no gbe gbesia agbe ahawi ashekelea b seminar tototo amedzope va agu pe akpere kalafa sheke blavevo de kelea Togo mama zi evelea kple alesi français gbezu dizizi le eƒe ɣedzeƒe kpadzi la webe osɔfo Burgi va zu seminar va ʋu seminar le agu nyogbodalave le afɔfie alo april ƒe akpe ɖeka le afa asieke blaeve ɖe kelea me. Samuel Ewone nufiala si nye Cameroon tɔ tso Douala eye odoa français gbe nyuie vie la dze nufiafia sukuvi aɖewo gɔme. Osɔfo Burgi tsɔ seminar la de asi na osɔfo Espoir Mallet kple nufiala Espoir Ataklo koŋ. Sukuvi gbãtɔwoe nye ame siwo yi seminar le amedzoƒe hafi wotsui eye wotrɔ va aƒe la. Woawoe nye Ferdinand Kɔku, Theodore Tete, Ruben Dza, Emile Agboklu, Emile Ani kple Alfred Yeboa. Woɖe nufiala yeye aƒetɔ Mateo Ayim na seminar la. Eva ɖo le dzove alo Yanua blaeve adrelia ƒe akpe ɖeka le afa asieke blaeve velia gbe gake eva dze dɔ eye wònɔe nɛ be wòadzo ayi aƒe le dzodze alo februar etɔ̃lia gbe. Ale seminar klase eveawo tsi nufiala Ataklo ko si me va se ɖe ƒea ƒe nuwuwu. Tso ƒe akpe ɖeka le afa asieke blaeve etɔ̃lia dzi seminar la na nufiala yeyewo ƒe sia ƒe va se ɖe esime wotsoe yi gobe le ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla etɔ̃lia ƒe anyɔnyɔ alo september me etɔ̃lia le ganyawo gome. Do ŋgɔ na aʋa la, womehe hametɔwo ɖe ga dzɔdzɔ ŋu o, evɔ ga mate ŋu atso Bremen ava na dɔ la o. Ele be woaɖe asi le nufiala aɖewo ŋu abe Egmund Dikro ene eye ɖewo ŋutɔ hã ɖe asi le dɔa ŋu le esime ga meli woatsɔ atu fe na wo o la ta. Ele be hametɔwo ŋutɔ na dzɔga hena dɔa ƒe dziyiyi. Nu si wɔwɔ sesẽ ŋutɔ eya ta hea ɖewo yi la ele na osɔfo Newel be wòatsɔ eya ŋutɔ ƒe ga awɔ nuɖuga na nufialawo. Français dɔgbedeawo ƒe vava kple woƒe dɔwɔwɔ. Gbãtɔ dɔwɔlawo. Bremen mission dɔgbedeawo ƒe dzodzo wɔe be eve hamea tsi asi hezu eɖokui tɔ. Evɔ ŋutete meɖo esi be wòakpe akɔ kple nɔnɔme yeye sia kpakple dziɖula yeyeawo o. Eya ta hamea le ɣedzeƒe Togo kpadzi kplɔlawo ŋlɔ agbalẽ ɖo ɖe Paris nyanyui mission le ƒe akpe ɖeka le afa asieke blaeve etɔ̃lia me be wòava xɔ nae. Le ƒe akpe ɖeka le afa asieke blaeve enyilia me esi Bremen mission dzikpɔla gã Gottfried Stuyvesant ɖi tsa va Togo be yeakpɔ ale si nuawo le ɖa la, eva agu eye wòna hameawo, dukɔawo kple sukuawo, gɔmedze suku kple seminar,
nyabe Paris mission ava axɔ Bremen mission teƒe eya tae eƒe amedodo osɔfo Charles Maître va to wo dzi le ƒe si va yi me ɖo. Nya sia si wova gblɔ la va eme to esia me be le ƒe 1999 me la Paris mission ɖo eƒe dɔgbedea gbãtɔ ɖe Togo eye nye osɔfo Charles Maître la ŋutɔ. Tso ema dzi wode asi amewo ɖoɖo ɖame ale le ƒe 1999 me woɖo nufiala Charles Carrière ɖa hena sukuwo dzikpɔkpɔ kple osɔfo J. Queno si yi ɖanɔ atakpa me. Eya yome woɖo aƒenɔvi eve ɖa le ƒe 1999 me hena dɔwɔwɔ le agu. Woawoe nye Ida Guigler si va vu dɔyɔƒe le Siam-Lom alo Yuli 15 ƒe le ƒe 1999 gbe kple Rachel Dogimon si va vu nyɔnuviwo ɣeƒe le anyɔnyɔ alo September gbãtɔ ƒe 1999 gbe. Wo kple eveawo va ɖo anyɔnyɔ September gbãtɔ ƒe 1999 gbe. Wo kple eveawo ɖo gbe ɖeka tso Senegal, va ɖo gbe ɖeka tso Senegal, afi si wonɔ dɔgbe dededɔ la wɔm le. Wova ɖo Lome le Massa alo Uni 8 le ƒe 1999 gbe eye osɔfowo Baita kple Boadzo xɔwo. Le dza doɖame sɔleme si wode kple wo le Kwasira Massa alo Uni 21 gbe la, osɔfo Baita gblɔ dɔ de asi siwo atu ŋkume wo la na wo ale. Míehiã dɔyɔla siwo adagbe le míaƒe dɔnɔwo ŋu kple lɔlɔ̃ kple amehela siwo atrɔ asi le míaƒe nyɔnuviwo ŋu be woava zu nyɔnu nyanu kple ŋudɔwɔnu siwo anye kpeɖeŋutɔwo na wo srɔ̃wo le woƒe dukɔa kpɔkplɔ me la. Wova ɖo agu le Ŋufɔke alo Massa Uni 22 le ƒe 1999 gbe. Hafi woava ɖo la, osɔfo Charles Maître nɔ anyi hexɔwo. Osɔfo Maître xɔ seminar la dzikpɔkpɔ eye eƒe aƒenɔ nɔ dɔyɔyɔ la wɔm. Le ƒe 3 ƒe anyinɔnɔ megbe la, osɔfo Maître dzo le Togo ɖo ta aƒe le Siam-Lom alo Yuli 8 le ƒe 1999 gbe, afi si wòva yi ɖaɖo le Dasiami me alo Auguste gbãtɔ gbe. Yo míase ɖe afi sia na mi nɔvivevi nyaselawo ke etsɔ mawo ɖe mɔa míagayi edzi nyanyahlela Télévision Internationale plus 228 ezã bɔkɔ na mia dome ame sia ame loo.